COVID-19 medical operational team mingin ama saberin chibai ka boka cheu country dangin MOT kai soina noya hianin COVID chungchang Talkshow hi karon buat sai venual to tuna tho somnan hun karon mangle dona ama saberin kan Talkshow nei to atami puin min lut sak ti kan ria kan loma lom thu kan soima sani sela voina kan Talkshow hianin topic kanon soibik tur chu hei containment zone te kan tia tuna te po veng pon mek lai noma engtin nge containment zone hi kan puana engtin nge kan kalpuya engchen nge puan tur ti te hi silfia soifia kan tum dona tin chumi pi lama chuanin covid positive kan lo da te an kan han chuale discharge protocol kan ti te hi ala him to kem enge mipuina hriat om ti te karon soibuk ngatin chumi pi lama chuanin kan topic pui de uber tur ti maila VLTF le LLTF te ta na trangkai tur nia kan hriat te le zona an nei om nia kan hriat te karon soi hodon ni ti chuanin kan tran ma in mel hriat na kan nei lok nga api ber tang sonin hanin mel hriat tir taila atul kan dikha chuan mas kha kan phelanga atul kan tilo chona poi chuang lewa so api ber mi so puar LALREMMAWII ani hi Aizawl City Local Council Association GS ania tin chumi pi lama chuanin LLTF ti thianga khuanin chairman ani mek bokani chona dole mi hi Dr. LALREMMAWII ani hi joint director malaria ani baka hianin covid a hianin state containment le surveillance unit a convener ani mek bokani adole mi hi Dr. ZORAMTHANGA ani hi kan thewa me kan physician senior ania tuna hianin Mizoram State Cancer Institute a director in oma tin chumi pi lama chuanin Association of Physicians of India Mizoram chapter a hian president na chelmeka tin chumi pi lama covid chungchanga discharge protocol kan siamna hianin asiam tu te zinga ange akhai pa tila kan tisol on lawe tin kabul chi mi hi Dr. Joel L PAUTU ania ani hi MOT medical operational team a member ni in Grace Hospital ason director ania tin chumi pi lama chuanin non government hospital association of Mizoram a hianin president ni na chelmek boka tin ke hi Dr. LALRINAWMA HNAMTE kania medical operational team a hianin member ni in Aizawl hospital a hian managing director in kommek bokani ti chuanin kan discussion tu te kanan tran do nanga ma saberin pima se ni zona khan zot duwa hei ka soyang khanin containment kan de containment zone tuna potin thar containment zone kanan puanga veng pum main hei hi mi puitam takin kan sathiam lawa eng tika hian nge containment zone hi kan puan thei eng tika nge state hian containment zone hi puan ti te kha milo silfia thengam kalome ya containment zone puan hi atir lama tang kha chuanin kan ngai saklu tuklova I case local transmission kan ti a local transmission a huna chuan containment zone hi puan zel mai tur ani a plan hi kan neya chu jun ni kwa khanin gazette to ani a khami zui khanin malak tur ani ta ni amai ro chu tuna contact tracing lamtena an chhui thei to mi alo khoi changa kai nge ni a ti te kha kan hu chua chuanin avenga VLTF 10 case khan hanjir chianga midang kai zel thei tur anga contacts an lo nei zong te ne na han chui khanin result test te a result a khanin alo pun zel si chuang kha containment zone a puan tu zinga mi an ni ta ni amero chu kan sha tho in containment zone puan hi an mai lova a puan dan chung chang te poi han sei tel ila a that karinga containment zone kan puan don hianin veng pum pui kha puan nge tu tina a omlem lova entinan hostel a khanin pakhat alo positive chuan no pangte chu in close taka in koma khatiang an nia wang khanin kha building top po kha apuan thei ani chuan containment zone ba ka khan a area engemaw chen kha entinan in a circle zonga hanrina in pangachin hual tiang te in som ang chin hual tiang te ka buffer zone kan puang hal ta a ti chuan test sample test tur khanin contact tracing ina an ron ti chaute hi kan du tok talawani ti chuan team kan siama team pakhata member tu te chu health provider health worker te emo khalai area athok te kha chu team member an ni ngal ta ti chuan VLTF member khan team khat zel an zuianga
ti chuan asha te agan wadi te po khan po tel thei ta a khatiang khanin team khata member palital kha kan nei thina veng area puan kha len chuan team som thum lai te chualo ngai ta a chu chuan entinan mi in sang khatang te po kha ni khata khan cover har lem lo ani team tin khanin in som thuma tanga in som nga vel hi hadam takin an cover thei ta a an vakal na ina khan an lu tur ani lova chuan VLTF ten a an revek ta ni lis khanin sem ta a ma in a map siam vek ani a hemi te hian helai area hian tumang ti ang khan ti chuan claim te chuan in sem khan dar ka tam lo te a khan veng lian pui po kha cover thei ta a tiang chuan po na tangin in chung pa bermo nu bermo akom abiak tu rem chang khan ko chuaka chung ka member zong list la in an phone number te nen format kan nei vek ta a khu te neim khosi ka neim ko thalo mo rim shiat na hlo ti ang chi te om na lampang kai noi reng respiratory tract infection lam kha an nei chuan kan chin chia ta a ti chuan heng hi sample lak tulan ni ti kha list an phone number nen kan collect tir ngal vek ta khang zong kha an han la khoma ti chuan team leader doctor in an hozel ta ni do avai area akal te kha ti chuan an han study a sample lak tur kha contact tracing VLTF te le heta state contact tracing ina an ron submit te nen khan kan han clear hova sample lak ma ngal tur kha ani ya khan kan la ngal nei thin ani is state a han some containment team kan oma member som thum pali kan ni doctor pani le health worker som panga le laboratory technician pakwa le DEO pasari kan nei ni khang kha khami area a entinan district wise in kan kalta a is CMO is noi ni chuan CMO is lam staff tenen kan va thok hota CMO west ni chuan khatiang bokin district danga po khanin kan team angkha an lo nei ve wangin containment zone puanga malatur an ni ta a tin state a team te hi atul ani chuan district a po vapui bom ngai an ni chuan kal thei tur buat sai kan ni ti chuan ani ve ka khan ZMCI sample an submita ngai pawimawh sakte an lo ni thina containment zone puan jing mi kha chu kami result atang zel khanin an contacts kha kan han chhui le ta tin lo lalak rem chang lo te ni sari tang ni so mala tur kan tia wang khanin tiang khan kan pending an lak thaini hi kan chin chia ta ti chuan follow up kan nei chara last confirm case kan mu atang ni som pali kha chu active surveillance team ho khanin follow up kha in ti na mi te kha phone in nge har san nei nei belem ti te khatianga tang khan symptom lo nei te angte le kan va biak la ya soine sang lo se lo contact lo nei reng te po anom thina contact tracing ina an ron trace phak lo in chunga dam lo mu reng te khatiang om na lampang le chronic illness nei hi chu kan han la tel deuh tup ta ni achan chu an lo positive ve nol maya thalai ho chuak te khan an mani chuak lo ma sen lo kai ve tla tani khatiang angkha kan kaldan tlang pui chu ania ni som tunma khani som ni pariat chung ti ania ma ro chu state danga po thathum te thali te alo ngai ta ka wang khana buai thak lu tuka ti som pali chung kha tuna hi chuan last confirm case atanga ti som pali chung kha active surveillance kan ti ta chuan khalai veng kha covid free kan ti don ero chuan ni som ni pariat chung kha positive case pakhat ma to lovin last case kha a negative angai ni last case discharge kha chu vaina how tak me hi mi hun chung hianin gas te an lo tla chama chu me lei tu te lo om lo a khatiang khan thil tam tak har san na thlen te wang khanin VLTF te an poimo em maya zone puan ani ma khan thil tam tak kha an lo ngai to lok ve ngai ni khotlang ina har san na an to lo na tur zong khan tin sarkar po in thei to pa department sang te na hi vegetable supply chain kan ti ang zong te gas supply te thil chi sang an yang chu BHE lam te po khanga mipuite na he an hyang nar zok thein tur kha ngai to angaya tun tuma veng som pathuma hian containment zone kan puang to a mai ro chu
centralina du dan ang dia ka ni som pali nuwa kan hli last case negative po kan ngak man lo khang kha i kan ti that pol mun ni mun thum chu ni maya veng jin khat te phe chu angai na om thot lo ti ani li nu leka kan hli tak te po kha a omani kha lip tur chuanin VLTF te le CMO te tang kopina i DC a hianin phalna andi la DC na zone hi po kha puan anga ya containment zone puan ani hian i health department lamina active surveillance anti ngal chat kha plan dan ani ta a tunma deu le khan containment zone ti apuan deu sup health department beng siat lem lo kha kan nei teu mana amai ro chu tu na hi chon practical deu takin thil hi kan kalpui to a VLTF te an poimo em a khami containment zone puan chunga khanin mi ordinance kan nei containment or Mizoram ordinance 2020 ya thil ti tu le ti lo tu zong songa khanin a fine lo la ka le dan bo chia lo man hi VLTF chairman le vice chairman le secretary in anti thei ani chuan tu line executive body a om thewa heng home member panga parokhianin an pui bokani ti chuan quarantine chunga ani lo containment zone an om chunga sample test tura kan nga tir ho hi an lo chuak fo maya tin result kha pho an chuak fo maya he hi VLTF te lo chuanin an sang lo ta executive body kuta da tok chuanin an lo shelem lo thin ta mi sang veng sang lo kalan ni wa hian chu vain VLTF te mo phurna hi containment zone chuan puan chuan asang ma dan le dun hi chiang taka se turin kan be se ya atula ni chuan heng kan ti tu le ti lo chin te po hi mizo tonga zia hi kan neya heng te po hi in shir shat le thar hi apoimo riamin ka sia veng sang sanga hian kan la puang zel long ti a sei thei lova tuna po veng puan om hi som ve lai hi chu a omani amai ro chu zir chiana VLTF te le mipuite anin pe thlap lo chuanin department hian kut hi kan thla ngam meu lowa har sabna tam taka ken tel wang hian ang te kha tlang pui kan se a chiang khop mai kha containment zone puan kha aron soi fi a pima se ni khanin a har sat zia puan ton ya li le me dana gangkal no jan li le me har sat zia te a soi ni le local task force te mo phuna sang ta le me ni antin nan example akan mang lo thei lo din thar te veng lian ania luka tambok si local task force ven atang kha chon a lian ani chuwang chuanin executive duty inan puita hi tam tham tak hi an duty karing che lo din thara poin kham hemi ba khi a ven konga te mi pui chuak wak ven konga te hianin state atang hi chuanin pui ton omlem lo ti na ni mo country thei china planina adu dana chuanin police duty tur hi ani a containment zone a chuan one entrance one exit chau om tur ani ta a veng chung thenom kho veng da in kalpo na po hi phal lo ani ta ni chu han soita ila thil moi lo ani em lo wanga thenom na in thum lo in khom deuh tlat ho te cho lo khom te le veng pon lo chuak tamai te tul khatiang LLTF phalna la si lowa dam lo in ti lo tlan chuak tok mai te pui kan tong cheu mai ni chulai taka chuan mi pui zong zok po hianin containment zone rules hi ngai ven ilang LLTF te phalna lo chuan dam lo in antir tu poi chhuah phal lo ni a an ma ni ya khan truna a omani chuan VLTF hian le ka pe khi an hel chuang mi lova tin thil pakhat soi kan du tel bok chu home quarantine hi containment zone chunga phal lo ani zin chhuah le zin ho kha lo entertain kha anga thei lo tu kan ta a chu ti pal thil thuwa kan tonga amai ro chu heta hi disilam po in tu na chuan angkim an hriat chian to awangin containment zone ho tur kha chu mundanga quarantine kha an lo siam fel zel to ta kha district danga hian kan la practice zone chu bo ni me the hei hi hriat tela pawimawh len ka sia pawimawh me zo tu rom be people say gan zo de long che hey private hospital hawa hian containment zone atanga romin en tir hi nom nual me ni hei en tia ti chi nge en tinan local level task force iden tir ni chung lo ta le khala chung lo in
ani hen tir na tur kha ZMC vel so ni tak ania khatia ani chuan hei hi engtin nge engtia lo ti chi nge adam lo kha lo nar ringot kha athiang box si lo hei hi har sa ver regre ma engtia ti chi nge ka lo soi me ka po khan khatiang case kha nuala amer chu hei din thar hi kan puang rei ta anom lo tel tel tura chuan ka nga ya mi pui pui in lekha LTF nei lo chuan an kal tur ani lo ti hi chiang sela VLTF te pon kha kha ni positive result nga ke mo sample lak tur mek an ni lo kha chuan in NT thei ve mai tura chuan ke ni chuan kan nga ya chiang ta kha dan a zia hi kan nei shan lo ani chuan amai ro chu khatiang ho kha phim khur ta kha lo deal chu angai shim ta containment zone kan buang zel ani chuan hei po hi ni strict takin kalpui ilang in entir kha an du na private a po an kal kha thiang lo ani ti kha adan chu ani alom khop mai ni hei kan soi zelang an kina po containment chungchanga zo tura omani te chuanin Aizawl le thei zel tura ngai la amaro chu topic nei kan nia kan soi zel tura po ngai la tin tuna kan ngai thla ka tanga chi nge me kha chu state in containment zone a miron puan to chuanin puan chan thade wan neya puan ngai kan ni to kha chung kan din mun kha thawak lo ti alang chenga chuwang chuanin kan veng kan area kan building kan omna bor kan colony ron puang ani pon mipuina kan hriattur chu thuai taka dan kan lo zom khan containment area kan ni rei lawanga kan din mun po thanga kan che velami tatan pon ahim don ti kha acheng em me chu bang jon thuai pawimawh khopin ka hria ti khanin khalai kha chu handu to phot hrila adowa hianin puwal te hi hei zo kanan du chuani hi state ina covid positive te CCC ani MOZMC ni mokan da te an chhuale dan hi asiam tu te jinga khaipa berani kan ti to kha tuna hianin hei kan discharge protocol te hi soine mune te hi oma media te social media te him tok lo em ti zona te tam mai hi mi puin kan hriat chian a thakopin ka hria hi tuna kan kalpui dan hi enge puwal te imu dan ahim tok le tiam kan sikhi linai min ti buaya chiang faka hriat om lova chu wang chuanin thil SOP te kan an tia kal dan phung kan an tia social tur tan chuan social tur atam zela chan chu ti hian ome han ti fok tur hi za hi kan suar lo atame me mani atir kha chuanin ni som ni pariat te kan tia ni khat kan tia ni som pali ti khanin tun ani soma kan tla thata hei ni som thum pakhat octobers ta sang ni som ni notification chu ni discharge protocol for covid patients atia chu han soi ta zeli lang chu ka soyang chuanin kan han ti toy tela achan chu hei tuna pima se ni de ponan soya hanin shek reilu tukhi kan ning chu pakhat ni seng a sikhitle min kan lo ngam ta de unge ni tin a rik che zia te po hitle ma han hriat bel na te po oma tin economic lampanga kan in shek lu tuk khanin boina then box sia chu wang chuanin a thaber ti theilo chang kha tamani khang zong han bu ka hi alai to ke han ti ang chi en tirnan a thaber te chu mi zong hi thakhat in khung sang vek ila a sikha a ve zong idan pai hlum vek anga angam lo tok lo thi pui tok 2% velan omanga thakhat mo than hi mo ti khalin a rik chu film mai don lam han tingot ila a practical silawa a dot le chuanin Wuhan te China te chuanin strict mangkheng in ti khan an tia thathum vel chun se omma se tun chon new sapon lang to manglo ni an thup nge chu kan hrelowa khatiang ang khan na le lama chuanin mi zong hen thu oila ti ta thap mai lang chuan hei Korea te Singapore te kan tia strict lu tuk lawin kher san nei manglo ni khatiang zel khanin thil kha buk chho angai zela keini ya po kan economic din munte han strict lu tuk reite entirnan atira kha chuanin kan hanin admita ni som pali vela RT-PCR voin di azona negative tur ti ania
อันอมเรยเทนี่อาถาอมจะข้านอมมันนี่ข้ามันเนี่ยเพจนประคัตตานอันนิ่งลุตุกาตานช่วงซิมตมในเราเลยฮะสันนิเวลฮันอินเทรนเขาจะเราจะวันเตียนี่ข้างข้าอมเทบกเสียจู่วางจวนนี้สตริกลุตุกานตัวน่ะ RT-PCR ลีรินช่วงตัวที่เทสไตลังกันชัวร์ส่งจันเวหิจู่อันละอมไม่เทนี่อดานักันนี่แหละสีละวังอ่ะสีตัวน่ะมิโซรามาที่เล่มกันตีน่ะฉันเตะเงี้ยยังอาฉันจู่ทำอติระเพอจันเสต็มเสียกันด่าเพอโทหาเล็กบวยเล็กจู่ดาร์การขัดช่วงนี้ก็นานมุ่งอะไรไม่นี่พายอาจจะจนเองก็ตีกันที่ซอยโทหาขัดยังบวยตัวปนอัดมิดนั่นส่งอันในโลข้าฟังข้านินขัดยังงาเฮติดมากันเราอินชัวมาข้านินดังนั้นรูดเจล่ะทิลเฟลเซ็บจวนนี่โลตัวน่ะพอมันเนี่ยมีเดียที่พอสวยเสียละตั้มมาเราจุดตัวนักการเสียจินอ่ะจวนนี้ชาเบอร์นี่ว่ามังไงเนี่ยกันสวยดูพอดจวนนี้ไวรัสอิตเลียมหันสวยเลยก็ดูเสียตลอดเลยมามาเราจุดเสียชุนอ่ะอาทิตย์จวนดรอปเล็ตกันเตะให้อเปรริงว่าที่บอกกันเตะอเปรบ้ากับแอร์บอลนั่นเตะบูรัวกับทุยตักเลี้ยงแทนเตะฟิตทุ่มกันเตะฟิตรุกเตะกันเตะตุ้งจวนบูรัวกับเองก็มันจะเลี้ยงเทกันหันเตะที่ข้านี้เสียดานให้อินทักเจล่ะข้าฟังข้านี้อาศัยขี้กันตักซาเราลุจวนกันนั่งหันเราตักซาอินทาปุงพดข้าอินทาปุนชุ่งข้านี่จังอันนี้ส่งปลีเวลนี่ตานี่อันอินทาปุงจาระจวนนัดนารอนเซนตานี่จังอันนี้ส่งปลีชุ่งอินจวนนี้ข้านัดนะข้อสิกโมเองก็มบตะการอนหลังตาจู่อาศิกอากายนี้ผู้ช่วยแล้วมีโลกายปัลตาเซงกันอินตนนี้อาจังนี่จังอันที่ส่งปลีอ่ะนัดนักการอนเวชวกตาตรงทุเสเราจู่ข้าตัดจังก็เวชวนี้จังนี่ส่งเวลเซงฮีอาศิกฮีอาหลอมันเตียนนี่ตุนไล่เสียน่าจวนจู่มีปังข้ามีนี่เรานะข้าจุดเล่มมันนักกินกันสวยงาจู่วางจวนนี้อาศิกฮีนี่สมนัวอันหันจิรันหันจิเรียนและโพซิทีฟมาเสียข้างสิกค่ะอินทาปุงเทยโตละวันเตียนี่อาเช่นจวนสิกเทมเต็นเตียจู่วางจวนนี้ขาสิกอินนี่สมนัวปุนเทยโตละจวนนี่สมนัวจวนนี้สิกโพซิทีฟพวกนี้มาเสียให้จวนหลอมโตละวังเตียนี่อาไม่รอจู่ดำโลซีเรียสลุตุกเขาจักโลเขาตักไซนางามโลเขาที่ไม่ยังIC ว่าแต่ ventilator อะไรตักอมเขาว่าขจวนนี่สมนี่อันนี้ตา HIV แต่กัลท่ากาแต่ทินท่ากาแต่ immune suppressant แต่ข้างเขาว่าขจวนอะไรตาข้างตีเราสิเซลป้าไงจวนนี่สมนั่นนัวสิคิจูตั้งโลน่ะจวนอารมณ์โตลงนี่อันเดียนี่จู่มีเด่นเช่นตักจวนตัวน่ะเฮียนี่ discharge protocol ที่เสียมันเนี่ยจวน Health and Family Welfare India เต WHO เต CDC อเมริกาเตจวนนิสมอเวียตอขวาสิกมออลาวนัตจังนิสมอตบนิทุมฮีดัมโตที่ไม่ยังข้อสิกอมโลออกซิเจนเลเวลปอชา CDC เพจวนนิขัดอติจุดเตียงอันนี้จวนเตสังไงโลอันช่วงเทียนติดตบไหมนี่ฉันจวนจิรเชียนน่ะข้างละ positive เร่งตะโปค่ะมีสมสังตั้มตะกันจิระ positive เร่งปนช่วงมาเสียอินาพอว่าอมเสียอันกายดาร์โตละวันติดละตันนี่ดินข้างอันสิกชักชัวค่ะอันหันกัลจาระที่ไม่ยังอันหันโคยะอันนุ่งโจโตโลจู่วางจวนดินข้างอันจังเขาจวนดินอากายเทโตโลอันเตียนี่อามาเราจุกันสวยเลยสวยนู่ที่ที่จ่าอิน10% จวนดินอันนี้โลมาเราจุต่ำจอกตัวนักการกัลปุยสันจู่ข้ามินิโลประคัด%วางก็ดำโลซงขัดกันหันดาดองกันโจบกสีแล้ววะข้าตาขันินสอร์คาร์ปนบุกตัวนั่นเองเว้ยคงเงี้ยเนี่ยงั้นสันจู่ดำโลขัดดาริงดข้าเห็นอีโคโนมิกลำเลียที่ดังขันนั่นเองเว้ยสิจู่วางจวนดิน
khang zong han bu khanin hemi pa ngai hawa hi chuan ni som ke ni hianin mi kan protocol hi kan share tanga an symptom nei lo ho chu positive atanga ni soma chu mi na ma chuan an chhuah hal top ke ni chuanin red test kan latia red test ya sensitive lutuk lawa amis thei chu kan se tho mar chu red test tal itiang kan te red test a negative chuan nisari ina ala in quarantine tur kan lati tho ni mo entir nan kan tupa kan fapa te ma ang kakasan fapa hi mani loka England anu na chukpuya doctor na zuktan ani anhan thokchan chi avei tamai inan ommaya ni khaddana min ron phone anti chuanin ani somna ni akhan nai ron zom thean ti mai an test to lo anu phei chu an test lo symptom nei chuan ni lo iron soyanga ani lo chuan an te ni khaddan an phone a engei an ti mai chuti chuan an boi pui lu tuk lova khang khan ni a chuanin le ve an tam lu tukan ti theilo te pon yanga maro chu midangina ramdangina an ti ang kha anita chuanin chu immune compromise ho le nalu tu khawa kha chuanin chhuah don khan red ni lowin PCR in ti tur kan tiani hey ICU ventilator om tuk te anna zual ho khati mayang khang kha chu chhuah don awang chu an taksai nangam to lova an taksa si ka tam ti sia ta wangin heng ho hi chu red test ti tur red test negative ma chu chhuah lo tur PCR a serious hawa kha chuanin PCR a negative ngei nga kan tia chu him tok thakata kan ngai kan han ti chu nia ma ro chu fel file lo lai chu om theya om boka om theyang ti mayang mani khanin MOT meeting apo khan kanan soi he pujuel thaunen hianin Dr. Rosang lohetenen kan discharge protocol kan enlet hian kan thenga kan han chhui hianin tuna kan kalpui symptom nei lo ni som aralin red kan te sa negative so kan chua hengawi kan chui thei china chuanin heng ho wanga positive ni om hi kan lamu lo ni chuwang chuanin a him tok tura po kan lo ngai amai ro chu hei tuna po red hi hetiang ani si chuanin arin tlak lo mun le ti zona hi tamta red hianin eng chen chi hinge aron detecta le PCR ne na ain thau view na hi test kalphung a hianin engem soi thei au mangem boi thak le men vek mani tro ha sikhi anar le lama positive le lama negative an tia ha wang khanin azuk hol tu azir hi ni ve boka pakhata chuan khoi lai nge hor azir khan ni le awang chu azuk mu thei bi wa sik tam na deu le tam lo na lai deu te mo khatiang khanin azuk khola khamia test sim kha chu thakhat angai chu nia amaro chu alo om lo lai ti hey sensitivity specificity te kan tia are ta hianin somnga tanga somsari somriat te po han athen chon an tia omzia chu mi za invei seng test ta ilang somsari somnga tanga somsari vela positive anga somni kha chu kan mis don ani chu somni somthum vel chu a 50% thleng pona mis the ni chu chon PCR a chon chu ai chon a sang de uleka PCR a chuan somsari tanga somriat somkwa thleng te pon tia tin PCR kha kan nisina khan kan soi zoya PCR hi chona sik tempo omse a puntir hluaya a positive du emani chu wang chuan sik thi po kha a puntir hluaya nga positive angina ron lang thei thoni ani hei soi om thina mi pui te hianin ne kan la lo chik tok lo kan lo selo pone mai thea mi thiam jok te ton soi chuanin ashika kha kan taksa lo lu khanin hemi kan thok na dot kan ti hemi antinga mi zo to ka soi thiam chelo endothelium a khanin enge mo chen kha virus kha omani a thi to nu po khanin chumi athende chon thani chung a oman ti ta khami virus thi to thani chung om kha PCR khan ala detect thei cheu
nia detect boxia tiro ve boxia di tlem te ko kha pun tir lo ya positive fu zel boxia dro ani chuanin nia PCR kha a positive rei theina zawng kha thani te poni thei tlat mai ni chu kha puwal te soyang khanin khatiang chen khanin ngak doni la kan ram din mun kan ho sakna te le kan thil nei te na clean don si lawa chuwang chuanin tunari chuanin kan discharge protocol hi ala DSF travia wani kan ti ni ko vel positive for the lobby kha CRC ba kha mi som ko vel positive khalai chung chang khan khami RT-PCR test chung chang khan then khat saidan ke ni chu technical mi kan ni lo kan selem lo ta hei hian RT-PCR hi covid test na tur hrim hrim a siam ani lova shitlang kan ti po hi a detect ve the ni ti ngai dan nei te hi ti a hian om ve fo me chulai ya chu min sai fi sak the mo kan ti shitlang PCR kha chu khatiang thil om lo en na ni maya TB at po kan mang tho ni aman enge kan test du zir khanin shitlang sik te po he coronavirus shitlang sik kha influenza virus te oma coronavirus te oma mo adenovirus te ti di khan sang oma chu manin hemi enge tura corona ang chi po kha chi sang om le ta khami bik tura siam khan ni ta tu na mi chu he kan shitlang pa ngai kum tin le nga hianin corona hi 20-30% chu ani reng tho ni mo kha wang khanin i zon na chu kaman thiam lo nge pu ya se thiam tok lo na om thina kan thiam ang to ko kan han soi fia pon ka positive lowang ka sitlana wanga hei mu ve mai niang tia in ring hlel du mi lo kha false positive kha chu om lo tu ra ngai ani tu na mi ya chuan awang chu shitlang corona le hemi corona hi chu i athiar thei tu ra ngai ani a sensitive kop mai khata kha chuan achiang alom om khalai ka zona taka kha ani le hei soilan lo thei lawa kan save ka nimin maya then zola enge case kan nei tlat maya IR ani CCC anda aron luta covid a positive ni som nuwa red an test negative chon kan dananga chuanin nachina puwal te soyang khanin ain lama strict takin ni sari alain home quarantine tur ni ti ania amaro chu VLTF te remruat nei na thazok turanga ya anmani baraka tiro ayar muna anda ta kha khawan du thlak tagina tuka aruma alo thia char ni tatlat me kha anua country le dan chuanin thuna ta han test le khan alo positive le sia khang te kha enge mipui mintiral khela mipui om vereng boka ngai tuana ati boya kha puwal te hian khami chungchang ate khan enge han soi fi adu oma mipui han shil fi adu turte omem yeah soi thiam hara kha history kan set kil kel lo tat ma moral siat ania poni sangin nia thu hi anga ni sina ka soyang deu khanin tlema tlan chede ulek chunga soi vek lo chonin thili fek fok lo la hi tam riau maya emponi sangin nia awan doi thla kha han ama ka symptom nei lo ania tro symptom nei lo ania thala ya dia maro chu thin lampang chaklo ve deu lek aniam ni china khang kan soi ton nat na ben von enga mo ho hianin a sikhi omrei thei deu kan ti kha chu thil om thei pakhat le chuanin a sik thi positive kha ala om thei kan tia chuwang chuanin thala yan nia sipayan nia chuwang chuan a sik thi enga mo positive kha ani maim mo tin false positive le false negative om zia chu veireng si va mu lo te veilo ve yang ron report pal veilo ve yang report pal hi tu na kan te so chona tam vak lawa ma se veireng negative anga lang hi tam ang renga a test a chhuah don nia test ka false positive a false negative a low negative pala ala pai de oreng tho sia tiang chi te tin so yang khanin a sik thi kha rei takom thei kan te a sik thi kha a jugin test le mai anga thi chan taka kha chule ra la tang chon rin thu ve kan ni to maya covid wang view leo han thi tur ton symptom nei lo khatia han om thut chu heart attack te siam the covid hian tin
hey nge ni cytokine storm ten tia kan thi pui taka he jo ashik ai mai ashik ron be tu taksa ne na shikarin be na tima yang taksa he ne ron chen na lu tu khe ni na aron khoi chema ma zo ni taksa hi mo ashik khen taksa va e chen ni loin ashik tha tum kha taksa da tom bom ina zuk boma ashik a khoi rualin taksa kha a khoi se cheu ang de kha ni ta khami ron chuak thut te kha omaniem ti te maro chu post mortem kha tianga ti vak lo kha chonin da thei lova khang post mortem na tur mun kha Mizoram ma jong kan nei le boxi lova chu wang chonin rin thu ve kan ni to maya chu ha ta tak de po om thut theya covid a hian ti te tin nama enga molo chaklo na sa te nei re ngem ti kha chu wang chu a history le kha kan the chiang lu tu lo chu ka soi thei to kan ni de maya lo me tin chiang nge me chu ka tang khanin thil re reng hi puwal te seng khanin a za tuna chon om thei lawa ke ni ai ram changkang le thiam zo ka po za om thei lawa chu wang chuanin thil pal te hriat chin lo lom the hi Mizoram mipui kan an cha du chu mi tiral kher zonga social media han post mai te hi is similar a chan chu kan mi thiam te hianin chumlo chat lawin zana pon ni mo chuna ni mo an thok ko renga thil pal diklo om chuanin an siam tha zel ani antinang kan discharge protocol poi kan mi thiam ten an zir zela a him lo ni an hria chuan ron thlak le mai don chu wang chuan i chi ai lawila kan ram dam na tur kan mi le sa de dam na tur hi kan sarkar kan mi thiam te kan LLTF te pon yang chu henga uzong poi hianin mutmo nar mo nei ti kha shela midang ti thlabar thei zong kha chuanin thil hi hriat chen mai chu post sa ma ko khala kha ka soi nu ha kan soi le ka soi non na nga kan discharge protocol hi afam ki me chu kan ti lawa ama ro chu mun danga mi ai chuanin step ni velin a himani mun danga mi ten ni som ni an chhuah top kha red test kan latia red test kan ti nuwa ina ni sari quarantine kan lati le ani chu wang chuanin afam kim lo ang hianin him thayang bera kan duan ve chu ni alo mo me hei tukin jing mai kan thil hria ta phei chuanin delia khuanin symptom nei lo le symptom nei ve chang kan tiang chi te hi phei hi chu an test to lo shima ni som pasari kha ina an tir to pa test to lawa test an du phei chuan mani sum seng nen tesa chu tiang bokin West Bengal a phei chuan ni som pakwa ina anin da sang me nia ke nia chuanin phang te nen te khin kha chuanin kan la thawi wa amaro chu kha aya tha ti ran om chuanin kan ho tu te hian ngai to an seng zer ani ti kha i hriat puila thaw me ti chuanin a pathum na hian hei kan jinga city Aizawl city local council atang kan ho tu ron tela ani hi LLTF an venga tui thianga chairman ni boka zona LLTF IO in kan so mania LLTF ang pon zona nei trawanga tin LLTF anga kan hriat tur tam tak te po hei pu zual te po an mangan oma an hril thenga chung te chu enge hei kan som ma sak du chu pu zual hi positive kan lo nei ta khoi veng ha mo positive alo om chuanin LLTF in contact trace angai ta ni contact tracing i pawimawh a eng tin nge kan kalpuyanga atu te chin hinge test turin kan report ang tilai te kha awareness ang reng dawin min lo soi sak them ma kalobe man ni khan contact tracing jing jang ha kan soi to kan Talkshow pakhat zo ka pakhat contact kan ti hian i min avaton i positive de da i avatona khan chi thomin kan clear sang ta ni primary high risk kan ti ta adota chuan primary low risk kan ti ta chuan pathum na chuan secondary ni ta primary kan ti kha kan pawimawh ber ta ni contact le ya chuan primary kha chu anti dan tu monin positive COVID-19 positive khami kha bul nai taka mas voaloin abiai mo i abung bel athom no te akhoya akuta sanitize ka lo emo i chuba ka an khak te an chil te an zun te an ek te an thisen te an lo khoya ni khan khami ho ha primary high risk chun ni tani
chuan mas go lowa nai taka in biang chi te khatiang kha primary high risk contact chu ni ta chuan khami kha chu quarantine ngei tur khan ni a chuan khami primary high risk contact ho ka chu I test ngei tur contact tracing a kan ti zingami khan ni ta ni chuan chumi dot le chuan kha pa entina tu moni kha positive ta ni I kan venga te po kan ton ania YMA a khan I tu monin mi ra thei chan puinan poisa a pe a khami kha adong avadong tu kha I alo positive pal hlau mai ni I a poisa avadong tu zingami kha kan la se si lo a YMA kha an han committee ta man dan tur khan hola khan an committee ta vet ta ni khata khan hola khan abul ta ya thulo anunga la dewa thu entinan ventilation a tha tu veran hong tha anunga la dewa thu te kha chu primary low risk contact kha an ni ta a khatiang ang in dai lo entinan mas vo thasi le khatiang positive ne na in kai noi ve deuh tho si ma se in nai lutuk si lo atana po risk of em lo kha primary low risk contact ti chu ni ta chuan adot le chuan secondary contact kan ni ta tuna positive nen ai an lo in I chung khat cheng ho kha tu moni kha primary high risk contact ni ta a chung te ho kha chu I secondary contact chu ni tamai ta kha mi te ho po kha I primary high risk contact result chu ama kha chuan an in khung sak ve tur ani chuan chumi nuwa chuan primary high risk contact a negative chuan an chung de kha chuan chuak thei ta chuan primary low risk contact phei chu I engma ti ngai lem lo in an chuak thei sample lab ngai lo ani ta chuan secondary contact kha primary high risk contact te ne na chung khat in khata cheng an lo ni ta primary high risk contact kha alo positive ani chuan sample lak ve tur ani chau ta khami ani lo kha chuan I lak ngai da kha a om em lo an ni kha chuan chuak thei a chuan primary high risk contact kha tu da sarkar kalpui da na chuan I ante sanga ni sari tanga ni somin kara ni somatlin ma lo chuan result po lo chuak ma se a chuak thei lo ti kha di ta ni chu kan ngai pol thin chu home quarantine state po da tanga ron ho te nen hen kan ngai pol le ta state po da tanga ron ho hi chu I ni sari atanga ni soma ante sanga RT-PCR negative chu la chuak ngal thei ngati ge kan ti chuan an ni chu I contact nei na kha kan hretlat lo ta ni ri sa sang lo ta ma se ven thon thil tua kan te sawang khan ti khan ni ta home quarantine ho ti theu a khan I state po da tanga ron kalte ka chu adang le deuh ti na ni chu chiang khop mai pumon te nge khala khan zona te omem han shit fia du te phai tanga kan zirlai te ron ho hrim airport a te screening point kan nei a chunga chuan atlang puin rat mangin test an ron paltlang thin ani tuna kan han ngai thlak ang khan ni sari chung kha quarantine an ni thina home quarantine te mo khatiang kha an han ma chon le ta chutiang hnuwa chuan rat ta kha kan rin tok lo wang te tin negative result lo nei to po RT-PCR test kan han nei non le thin ta chutianga chuan kan zo du to ka chu helaya leng puya rat anti le helaya ina anom to hnuwa 7 after 7 days a test an han nei le kha mipuitan hian expensive em ta chulaya chu mipuite zang khai zo ka helaya ret ni ati ma sate te lowa RT-PCR ati ngal dan te hi a omem ti laya kha ka zona rilui nan ve deuh pakhatani ho tu khati lampak ho tu kha kan om lo dan ma se ba ni meeting kan soi ani to a kan soi anga ka chan da na a dik to ka gem ka shelawa le lampanga chuan khatiang zo po khan kan soya mi pui lama tang hen nor da hi analu tuka min test lawa chu ti khani le sia le lampanga thin khat low positive to kan om le thin sia are ti akan test a hian khami kan ven thon wang kha da ni khu kan ti kop na chan kha chu tin khami zona kha zonin
aron lu chia PCR lo test kha a fu lo ve theina chu antirnan airport a po exposure an nei thei ta ni tlat mai na chu wang chuanin aron lu che kan test chuanin PCR khanin ala pik man lo thei incubation period ni khat chelania chu wang chuanin ala pik thei lo na chance kha sa na wang khanin PCR te kha a fu lu tuk lo mai thei yeah incubation period this is kan soi ni hriatlang ani sawng pali kan ti kha a kai kha chuanin airport vela kai kha chu la lang don lo ni ani thau mai khalai khan group ate discussion te kan han nei thina local level task force sang mi te na mipuite dim hunan han ngai tua an kho le tuite hel alai hian expensive ma lo MOT seite aw ma wangin zona ran lak chu lo thei lo nia kha su ta zo kan soi bel lo ka a expensive chu cha ga chuan na china contact primary high risk le low risk contact le ti kha hi local level task force yan shit chen ma ga ni local level mo village level po ni che a wang chu chu lo te si tam lu tuk ta ni chu lo te si ti ke ma ga ta in soi kha chu le lam ba chu ga re ti kha chu a dik thau ta ma se chu lo test en ti nan tur dum chu ka test ve bu sim min thun lu ve ti tiang tok te point tok fo na ma ni a po khát yang an tam lu tuk wang han thil thu lo te si atam tam lu tuk ta ni chu wang so screening hi kan ulu ka gai ta test tura hian khami kha ulu ki lang so kan ji om bia wang a than han sei bel du lok ka nei chu primary low risk kan pi a khanin hei close contact kan lo nei ta mask kan mang ve ani chuan minute som panga aya tam lo chin hi low risk primary low risk an ni ke po ka thian do in minute som po tling mang lo hi positive ani ya ani khala shiat ma in result ala in test ma khan kan in ko mani ma se mask kan threng ve a contact tracing in han zo khan the minute som panga vel in ko mem in bia em man tia mai chana chon kan in be thowa mask kan mang ve a minute som po tling lo ang khatia test ngai lo in ti mak ta ni khang te kha VLTF hian sia silang contact tracing a hian hing hi kan hu tem lut tuk ta ni kan han zot chhuah ka achan ve don hi pai an ngai ani achan chu kan economic din hun kan sia VTM te ato ta du thu sama RT-PCR ti effect kha chu rirwa omreng mei amero chu VTM han procure te han lei te han cha thlen te hi a process atui ema poisa nei zongina anti thei mia lo ani ta ni kha sarkar lampang din hun te boi kan hriat ve a pawimawh khop mai a a tlen thei ang ber tul pawimawh kan ti khan test alo result alo chhuah khan khata tang khan an next kha chu ron in thil vek tho ta ni lak le tur secondary ang dewa kan da a kha voi khata test vi kan ron ngen tlang puita amero chu kan lo ti zim hian VLTF te po hianin sia thian sang tak technically a tool lo kan test lo na tur hianin kan lo pai ve thin ani ti kha min sia sak box sila ron so zim sham sila kan ti kha kan sei zau bel du chu khlai khang sei bel chak deu kan ya puiril ru lai hi kan hlau ma kan hlau box si lo a ti hen a sei fi om mang yo patia an mani chunga atlak lo chuan bidang chunga a hlei hluakin an strika ti me yang an ham strika an mani chunga engemo secondary contact ke mo primary contact ke mo contact tracing a an mani rin lu ani hian khang rin lu te khan ama an ham strict ang khan an mani anin ham strict le phal lo thina ni chu LLTF zong ina kan pal vek ani karinga kan experience vek ani karinga chulai chu mi pui ru hi hatiana let kul vel me maya helai awang tak po hian tual chunga LLTF ang malak tihar tu po ania max wo chungchang ani se shi laka anin ven na lam a in chengza choyan hlo wanga anin ven na hi atam zo kani chu mi pui ril ru lai tak hi kan shi do na ko ma poi mo ber chuania a do na ko nga LLTF le sarkari na ma alak na zong a hi chuan phak tok china za perfect chu om theilo amara chu kan kal thakhat chuan ka sia mi pui hi kan izir tir mun chu ngai bering ka sia de ko meni la pu mon te LLTF anga kan kalna hianin enge hemi contact tracing ani mo home quarantine kan ti a hianin har satna
big nei te kan nei em kan SOP in kai hruaina te hian hriat thiam lo le an har satna to te kan nei em nei lo ya atlang pui thu in ama in kan SOP kal to te basin clear in kan clean ang MTA sarkar poi na uluk takaran don chu anita chu har satna kan nei lem lo na chu local level tax force zong hian mani bill in kami zul zui khan aya le lok set pon kan boro kin min ron chim dana zirin local level kan lo siam rem tho ni chu wang chon kha khan enge mo chen min gai pila ma khan ke mania a phua chop de leka kal te po kan nei thawa tlang pui thua chuan helaya kan SOP hi chu min kai hroi tu kan mang angani de ber me har sat na le ke mania khami SOP ron chu ka khan helai hi chu a fu lo mangi ti han sei tur zeu hi chu mi veng sang anga hi chuan sei hi chu om thina mar chu han sei lom lian em tur chu om than lo alo om hei ni thu chu atama sarkar lama tang pona lo thei lawa angar chu te chung chuanin covid do na konga hianin kan soi to thina kan soi lenga LLTF an tang ka em ya akut ke sarkar kut ke pawimawh tak kan ti lo thei lawa an thorim na an in pek na awangin state dang na khai khin chuanin kan din mun te poi la thale ni ti kha kan soi lang jok do ti chuanin hei hun nei kan nia kan la rei deu to buka toplam kan lo nei tonga LLTF aga train zo da kan dei ve te ko bo te da dei lo ya kan zo ta ge LLTF lam tragin I tu na hian positive result si a chuak ta LLTF an secretary theu hi direct in an pe thei lo mi a chan chu kan venga hian kan tong to voi ni voi thum positive an oma ZMC bulletin chu hun INPR tweet chu huna kan venga chuan mi panga positive an oma pathum chi kan re thei mai ta kha kan in zong kwal le thina kami kha an result hi ventin LLTF a hian an pe ve thei lo mi direct source in ni se chuan mania po dam lo chuan zandar som le chan de shedei to mai ni ke ni LLTF kha zigdar sari le tinga tugen ni ti kha la in zo lo be kha ti nga fu lo de wit ka sia kha mi kha direct in LLTF secretary hian a result si an pe thei angem kha zo na bania chang thei ho an om lo da an big chu kheng ngei tu ra ngai la kha til khat pumon te kan sei bel le du lo ka chu local level task force tikal tlanga contact tracing le sample test kan nei hi tam ta kan ma chumi na kan set pui mi lo hi khoilaya mo tanga tracing a lo ti ve sample lo lak ve te hi inject tat si hen om phone ni chu kan svek seng si lawa kha angkha an du dana an lo tlat chu mai ang chi te an hu tlai khon nuwa kan han set chu khan a thleng tur zong lo thleng pal to theya helai chungchang hi atol chung levela chon theiang tok chon tran kan han la a initiative na le in report zel turani ti te po kan han ti amar chu kan zom fam kim thei lawa eng tiang angin nge hemi chungchang hi ma kan la kanga helaya tracing an nei na le contact ni lo sample an lak na hian local task force tin hena hian report pek zel lo chon tu na han za in report a lut tlat lo maya hela hi kan har satna pakhat ani adik khom mai pu joela soi po kha chang thei kan ni mi lo nangin kan ho tu telam a te po khan chu at soi theng adik chi an positive tin lo in thatwa local level task force in a country ma lo kha chonin in report na chang an ria chi lo kha chon engemaw thil poi thleng the tin pu mon te soi kha ke ni po mania kan venga kan tong chi maya chuwang chon hei hi chu thu nei tu lama te po kan lo thlenanga mania in te sanom chuanin mani veng LLTF in report nge tu ti hi chu kan ti nge ngai ka ria thil pakhat le kan zo na nge suggestion zo nyang ka shelawa discharge sung cha de puwal te huap chu di to lo ba se a discharge protocol lo la paki discharge zo ga khan tuna ZMC mo CCC mo tangin dam covid patient khanon chuata ni kai hi local level task force an rin lok thin lowa kai hian boina khen na sang ring khop maya an lam dan tura te aron ho dan tura te inron lam thengem ti
top ang chi te hei hi tlem in I hei a hian coordination a tha thei zo ka ngem I in shillok a an veng local level task force te pokha shillok thei se hei chu veng tin in an boi pui ani ka ring thowa pu mon te po positive an nei nual to a an venga khan an ni po khak tiang tho khan an boi tho chu ka ringa khami wang han I in shillok thei sam ni se I local level task force a hian discharge don khan CCC mo ZMC mo om ho kha khami kha om thei se coordination hi a thale zual anga le hetilai veng lam panga po I nan ron thing top me boy thak ve deuh mai ni hei chu Discharge protocol notification hi atop tera hian MOT doctorin COVID-19 rikai chhuah te discharge person din hi local oblique village level task force te na shil se tur ani protocol observe kan ni kan sei kan zone thalo de mai negative report le positive report don chu changa ko hian complaint tam taka oma negative dong lo ke poi voi thum ka test to a voi khatcha negative SMS dong ani chu thil tam ta khal sadan mani apon to khani kan khalaya khan tura kan sei enga hian chanan lo la ve ve tura ka ngai de ba tin o hi department of thok kan ni a exposure hi kan nei tam em ta VLTF te thru lem lawa test hi kan nei china ke ka tel na to a chuan kanal te ho test ve zong ka in veng LTF a in report a in negative role pan in report le anga department hingiani essential service kan ni na mi te anga quarantine the kan ni lo na la ya oma chu wang chuan VLTF riat pui turin in report tu ni ti kha kan ti dan ani top maya mi dang hian an lo ti lo de po ani ti the ole alo mo me kha atop don lama chon thil pai mo tak tak an sei chuak tleu mai khang te kha hei MOT hi kan MLA zom tak doctor thiam sanga chen kai hruaina hnuaia om kan nia enge mo chen chu khang rotna te po kan lo thlen ve thei tura po ngai la poimo a tin ka soyang khan in LLTF hi kan man ro poimo tak ani wangin enge mo chen a chonin kan ti chak po ngai viewing ka ria an kut hi chuta chon tho ho na tha kan do na hianin kan nei thena tur chuanin medical len po hian kan tho ho tha thi ngai ka ria ti chuanin kha te kha kan du tok do nanga atot nan dewin kan mithiam te kan panel om te hi minute ni khatlek reila tuklo se soidu an nei chuanin hun kan pelok nga chumi zo chuanin kan ti taw don ne pu muan te tangini tanila kan soidu chu vainia COVID-19 kan sipui awangin inkom hona kan nei ani a mipuite hian he shi kan do na ko nga hian sarkar te local level task force te ina ado na an thole danan han jam reng hi kan zom lo chuan dan thlon mai ani na chen hi om thina chu wangin he hri mi thiam pena December tha hi api khun anti hun thir chung hian thei to pa a thok tu te ni lowa ami pui zong zong hi a thok tu te thinlung kan put rek lo chuan he hri hi kan dang chat thei don lo ni ti hi achiang em em chu tur chuan kan ram a hima kan ram adam nan mi pui zong zong te nen he hri do na hi tho ho mak mo ani ti hi atop na ta na kan sei du ni pima sele containment zone puan chung changa thu ve kan ni boka ka ngai poimo zual tlem han soibel ila khatia hei containment zone puan tur hian VLTF te le health department concern CMO te le DC te ne na kan tran ho angaya kan in shiatlan veka area kan zir chiana puan ngamani mipuite enge anril ruti zong zong nen khanin kan shiat turte kan shiat vek kha apoimo ta a containment zone puan ani a active case search kan ti hian in tina chung ko an lo om kim tur ani a an lo wa chua chung ko pa berte le zo turte mumalan om lo hian be don thlak thina tin kan covid nat na chi sang sang an lo symptom nei nian in shiat an lo soite po thin chuan an lo in ze pa medical mi te local lai soi si lo VLTF ne na sample lak lo ngen ngol le takte tam tak kan tongani chu wang chuan kan department ina active case surveillance kan ti la hian thudik tak mi lo hri se ti kha apoimo a teamwork ani hia ang hian in department zong zong police tele PHE lamte electric lamte le khatiang
department zong i horticulture lam te po kan ti te ang food supply chain khami management chung changa te khanin i kan containment zone puan mi te hian ei tur te in tur te gas te antlak cham lo ni tura department zong hi kanin ral rina he kanin pui bom tlan hi apawimawh hlein ka hria a chu ti ni lo chuan apuang tu lam le an na thok tu te ta hianin har satna tam tak aom thea zone han puan mai kha thil hu phurom takani ti kha min lo zir chian sak ve zel se ti kha kan cha ve nge lam me puwal te som lem nia tangkhom nan chuanin hei discharge protocol vel kha ro thu chana ni boka kan thiamang tok chuan kan an soi fia fel file lai te aom ba kan soyang khanin thil in thak reng ania chu wang chuanin ngai dan tharok nei te riat tha kan nei ani kha chuanin hei kan MOT member te noma a thlen the renga hei kan soyang khanin kan discharge protocol te po kan thak reng ania ai thil riat tharang zelin tin chu lawa chuanin kan sik chemical pandemic hi kan ning tlang to bik takin thalai te ho hi chu hei tle men in thla da chan to thalai ta na hlom lo tin ril ru nen hianin chu wang chuanin tran khat in kho leilang vaccine te po hei ri voi to chu wang chuanin kan zawai ni changtlang le u ti tur le tur lo chu kan hriat vek to kha kan te ni pujoela soi bel em tu rong lo a ubal te so yang deu khan ania tlem kan soi belanga hey USA tangin i thom to tain darkar som pani veng thei tiang te hi nara ta ten ti te hi chu oi lowila awang chu tha se chuan USA khu ke ni ain case nei tlem dei turan nia kan hriat tu chu a basic ber kha i apawimawh bera mas wo that kut silngun le social distancing kha kami kha thei hin lowila hetia vong thailang jon hetia thut po hi ngai to lo tura ngai di ve to a chu ka kan thei chen chena tu point izop thama go alom khop mai ti khan he gan shreveka covid-19 kan dowa kan do na konga hianin aro rel tu adan zam tu dan keng ko tu kan ni lo mai theya amai ro chu mipuite hianin enge mo phurna sang tak kan nei ti hreila kan do ne don chuanin kan tho ho na thatangai chuwang chuanin thu oila tin tru lawa hi chuanin mani in hi chuasan lawangu ti kha kain cha ni se tu te po kan positive thei tu na hianin chuwang chuanin kan lo positive pal ania contact tracing an ti chianga kan contact tracing a hian thil za thlak tak hi aron langem ti hi inzot foila chuwang chuanin kan kalna tu roma che kalila kan chuan tu roma che chuakila tin kan hriat angin hei karle maya kan hun pui December tharo in her chuak dona engtin nge sarkarin a kalpui zelang kan hrelowa dan khau jok poron zam mai thei chu soisel mai lawin Mizoram mipuiten thatakin thuoi takin zomila chu kan himdamna tura ni e ti kha kain chani lo sa ti zong kha voina karon soi khom thei chu ania in zawai chunga kan lome